kad sam došao iz Splita, znao sam da sam jedan od najpametnijih kad sam došao na fakultet. Naravno ja to nisam bio, ali u tom trenutku sam doista vjerovao u to. I sada jednostavno kad dođete kao jedan mladi ovako čovjek u jednu novu sredinu, vi morate jednostavno ovako plivati tako. Ovako, da vam kažem, iz ove današnje perspektive, studij lingvistike mi nije donio puno, ali sam zapravo shvatio sam na politološkoj razini evoluciju nacije. I to mi kasnije pomoglo, jel? Pomoglo mi je kasnije u nekakvim, ne znam, tekstovima gdje sam ja razlagao, pogotovo kada se počela raspada ta naša bivša država, uspio sam zapravo tu razlučiti važno od nevažnoga. I tako. Ne mogu se ništa požaliti, mislim, ali ovako da sam se rodio ne 51. nego 91. vjerujem da bi u današnjem svijetu bi mi to u današnjem, čak bih rekao, puno tehnicističkijem svijetu, da se tako izrazim, puno manje pomoglo. Jednostavno danas, evo vidite, druga su jednostavno druga vremena, nemoguće. Vidite, polet je bio čudo. To se više ne može ponoviti. Vidim ja da ovi danas neki probavaju sa indeksa i tako, pokušavaju, ali sve to mislim, to je katastrofa, to je veliko, ja bih rekao, ništa. To vam je kao Čičo Senjanović, Ante Tomić, svi su sada Miljenko Smoje 1, 2, 7, ne znam, 9, 10, ali to vam je, mislim, bez ikakvog smisla i sad tako imate 7 kopija, ali jednostavno neka vremena, neke osobe i neki događaji su jednostavno neponovljivi, jer u to vrijeme jednog raspada, jednog sistema zapravo u kojemu zapravo je postavio još zakon verbalnog delikta. Jednostavno, vi danas možete gotovo reći gotovo šta hoćete. Vi danas možete napisati, ne znam, ja se sjećam, čovječe, kad je taj indeks napisao kako je, ne znam, Blanka Vlašić je imala nekakve odnose i onda su se odmah ispričali. Ona prijašnja vremena to je bilo pa gotovo pa nemoguće. Mislim, to se moralo nijansirati u 17, ne znam, nekakvih paketa. Vi danas napišete da je neka glumica ili neka, ne znam, sportaš imali su odnos sa, ne znam, tipkovnicom i to napišete ovako, mislim, to nema nikakve što bi se reklo u Zagrebu, nekog šlifa, jel tako, to je, mislim, katastrofalno, nikakve veze. To su neke stvari, vidim ja neke pokušaje, dobre stvari, da se razumije, ja ne mislim da sam bio najpametniji ili ljudi koji su sa mnom tada radili, nego jednostavno kontekst, jednostavno vremena i tehnologije u kojima se to radilo je neponovljiv i to je neosporno. Moj sukob sa gospodinom Milanovićem zapravo datira od toga da sam ja njega počeo kritizirati da ne stavlja najpametnije ljude, na pozicije i tako dalje, nego on je namjerno uvijek uništavao stranku. Uništavao je stranku tako da je uvijek stavljao nekakve pik zidnere, razumijete, i onda
I onda, mislim, naravno da se pad kvalitete u stranki osjetio se, kako ne. Mislim, ne možete vi uzeti, ne znam, Mercedes, staviti, izvaditi motor njegov, staviti motor Fiata Uno i sada da to ima kvalitetu i ne znam, ubrzanje kao, ne znam, nekakav Mercedes, jel? Mislim, uopće ne znam otkud bi počeo, di završio, kada se radi o Zoranu Milanoviću. Pa dobro, možete reći da on mene tako pa natjerao da idem kod gospodina Bujanca, ali za gospodina Bujanca ja s ove novinarske struke, jel? Novinarske struke, ne mogu mu puno prigovoriti, mislim, to je čovjek, ajmo biti realni malo, čovjek koji je uspio sa tržišno, nekako gledajući, on je, što je apsolutno legitimno, on je na jedan ovako nacionalne strasti uspio pridobiti veliko slušateljstvo i gledateljstvo, bez obzira što neko, sada tamo neko u nekom visokom ministarstvu ili nekakvom kulturnim krugovima misli o tome, ali čovjek je uspješan ono što radi, jel? To je neosporno. I dok god bude tako, ja ću se rado odazivati, obrazložiti nekakve stavove i tako dalje, jel?